Sa Google? Ha? Para ka taon niya? Mga ka? Maayong gabi, subong maayong gabi mga kauban. Ako si Mary Franceline o gabani ko ninyo din sa Bugo City Central School 1 kung diin diri sa Dakbayan sa Bugo City o ani ata diri no sa pagpadayon sa ilahang canvassing of votes dinhi sa Dakbayan sa Bugo City sa BSKE 2023 sa My TV. Atong masayra no nga nagpadayon ng gihapon ang pag-ihap sa mga votes dinhi sa Bugo City Central School 1. Ang sa mga wala pa nakahibalo, ang Bugo City gilangkuban og 29 kabuok mga barangay sa Dakbayan sa Bugo o dinhi sa Bugo City Central School 1 na-assign ang mga botante nga bubutar sa mga taga Bungtod, Kugon og Taytayan. So maayong gabi sa mga nananaw karon no sa atong live. Wait sa atong mangita ta og lighting mga higala. Oh my God. So ngit-ngit kayo ilang dalan diri sa Bugo City Central School 1. So ganina sa atong pagbisita sa mga munisipyo ganina buntag dun ang ako na ning bisita po ta dito sa munisipyo sa Tabugon. Dito na adunay tulo ka buok mga tunghaan ato nagbisita o niadto po ta sa Dakbayan sa Midilyen. Dakbayan sa Midilyen. Ganina pod mga alas 3 sa gabi sa hapon. Bisita po ta sa San Remigio kundi dito sa may poblasyon kundi naghihap sila nagsugod na sila ihap sa ilahang mga votes. So karon nato diri sa kanang cluster number 2 sa Bungtod no nya diri. So adunay mga tawo nga gaatang jud sa mga unsay resulta sa mga botar. So, mao ni ang ilahang kahimtang. So sa usa ka barangay kapin libo-libo jud ang mga makabotar diri. Ubay-ubay gyud atang. Hello, may gabi. Di ta kasulod. Sorry. Di ta kasulod. Ngita ta. Diri sa Bugo City Central School 1, di ay mga kauban, adunay ubay-ubay gyud ang ilang presinto diri. Kay dako man kaayo ang eskwelahan diri sa Bugo City no. So ang gitutukan jud pa maayo no ang Nailon o Gairan. Pero diri napo diri sa Bungtod, Taytayan o Kugon. Pero nasaag na ko mga mga kaban. Wait. So wala pa tayo mahinabi diri. Asa man ta maka? Adto ta sa Taytayan. Nato sa luyo ni naasa luyong bahin ang ilahang building sa casting of votes. Pero ngit-ngit ba ya? So maghinay-hinay ta. Ganina mga kauban no kay uwan jud diri sa amihanang bahin sa norte. Og wa jud ta kapanganap og pagdala og payong pero ga dala po tagkaw.
So mag-amping jud ta kanunay kung asa mangyat ta magbiyahe-biyahe. Hello, maayong gabi. So, wa di suga. Pero let's go lang gyapon. So wala ra may kanang nabalitaan nga mag-brand out. Launa yun nagatang. Daghang gaatang sa Taytayan, mga taga Taytayan. So magngit dapat na agitay ispat diri no, diring dapita. So dako gid ilang eskwelahan diri. Mao tulo ka buok kanang designated areas sa mga mamutaray diri. So mga taga-Kugon, barangay Kugon, barangay Taytayan ug barangay Bungtod. So ubay jud mo ni my god, lapok sa bayaron. Mayang gabi sa mga bagong nananaw sa atong live coverage sa My TV Cebu. Mayang gabi ug unta nakapani hapon na mo tanan. Sige. Oh my god. So na nato diri. Okay. So manual tali taron ang manual tali taron no ang ato ang pang-ihap sa ato ang mga votes dili sa karong eleksyon. Diri Taytayan. Mayong gabi. So na po diri. Nagpadayon lang gyapon. Nagihapoy gaatang po sa mga resulta diri no, sa mga taga Taytayan. Mayong gabi, ma'am. Kamusta naman, ma'am? Wala pa naman nag-live ka. Oo. Kamusta naman, ma'am? Wala pa man. Nagpaabot ka, ma'am? Watad mi diri sa resort. Kanang kuan pud mo kayo, suportado pud kayo mo sa inyo hang gibotar karon. Okay, daghang salamat. Sige, nagi ubang mga ubang supporters diri sa barangay Taytayan nga grabe gid nga maghuwat gid sila daw sa resulta kutob kadlawon. Adi man sad kadlawon. Mao ingon kadlawon daw ni mahuman. Oh my god. Ubay-ubay ang mga tao diri. Mayong gabi. Mayong gabi. Sige. Mayong gabi. Ngayon ni ubang presinto diri sa Taytayan. Ubay gid ang mga mga monolopyo diri sa Taytayan, mga kauban sa kung aduna mo yung mga kaila sa Taytayan, comment down below. May gabi. Ano yung mga taga Taytayan? Taytayan, gyapon ni cluster number. Okay. Bawal ang cellphone. Wa sila kibaw nga media ta. Okay. Okay, guys. Okay, mga kauban. Grabe gid ang ila. Suporta eh. Malagi uban ka. Nanood na gid sa area. So, kana. Muna sa barangay Taytayan. Sa amihanang bahin sa Bugo City. Barangay Taytayan.
ubay-ubay jud ang mga botante diri. Suportado pud kay sila sa ilang gipang butar ug sa takahibaw kung pila ang ning lansar ng karong eleksyon. Mangota na taon niya. Balik sa tong agi. Og kani po na ang barangay Taytayan no nayo sa mga partido nga nagpalibre gyud og dispenser para lang di mauhaw ang ilang mga supporters, ang mga fellow voters diri. Ngit kasagaran ang ubang dapit diri sa Bugo City Central School 1. Kruhaya Gracia. Okay, nibalik na to ang connection. So, maayong gabi sa mga nananaw. Nato diri no sa Bugo City Central School 1. Kundi natong nasairan ang pagpadayon sa canvassing of votes sa diri sa dakbayan sa Bugo. So, ang Bugo City adunay 29 ka barangay. O ang Bugo City Central School 1 adunay 3 na designated nga barangay sa pagbutar. So adunay barangay Taytayan, barangay Kugon ug barangay Bungtod. So sa So makita ninyo nga ubay-ubay jud ang mga tawo gaatang sa resulta karong adlaw, karong gabi una. Ganina na ata sa San Remigio. Wala anta ka live dito mga kauban pero naatay video post nga nagkasalag mga botante dito, ang mga votes dito. Hi ma'am, maayong gabi. Kamusta ta? Kumusta man ma'am sa pag-atang sa resulta karong gabi una? Makuyawan. Ay, kuya mo. Kulbaan? Okay. Sige. Pero, pila ka buok ang ning lansa karon sa punong barangay, ma'am? Duha. Nya sa SK, duha rapod. Pero daghan lagi, ubay-ubay lagi kayo mga supporters ninyo diri mga tigi jud kaayo. Unsay mga last name sa nang lansar karon, ma'am? Last name. Last name. Gitna. Okay. Sige lang. Katim. Sige, nanihapon naman mo. Nanihapon ako. Ulo pa. Ngano pa mo nang. Sige lang. Ado na rekaon. Ini gunya-unya. Basta maka. Oh. Bitaw. Sige, daghan kay salamat no sa inyong paghatag sa inyong sentimento karon. So kusog-kusog atong signal diring dapita sa barangay sa dakbayan sa Bugo City karong gabi una. So makita gyud ninyo nga gaatang gyud sila sa ilahang sa mga results karon umaabot nga mga oras kay ubay-ubay paghapon ang pagkuan sa pagkasa votes kay ang giuna kay ang barangay positions nya taud-taud kay ang SK positions
May gabi, Inday. Hello. So, mo ni siya, no? May gabi sa bagong nananaw. Bugo City Central School. We're here at Bugo City Central School 1. Lain sa dang Bugo City Central School 2. So, ang ako arang nabalitaan no nga, ang grabe jud kayo ang competition ang barangay na Ilon ug barangay Gairan. Pero sa pagkakaroon sa barangay Taytayan, Kugon ug Bungtod, patay na balitaan. Pero grabe jud ang ilahang supporters diring dapita. So, makita ninyo ang mga electoral boards gaka sa votes sa blackboard sa ilahang kanang paper nga kuan. May gabi sa bagong nananaw unta nakakauna mo din ha. So yes, dili ta pwede mo samok-samok sa sulod kay grabe na ka busy og daghan kay na sila gipang ihap. Lain-laing ng mga last names nga ilang gipang yaw-yaw dira no, ang ilang gipang storya. Makita gyud nga na ay watcher ug lain pod ang nagkasa vote. So nay duha ka proseso sa paglista karong gabi una. So kana. So dili anta maglangay mga kauban ug daghang salamat kaayo sa pagsubaybay diri sa atong live coverage karong gabi una dinhi sa Dakbayan sa Bugo City, sa Bugo City Central School 1. So uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa My TV special coverage BSKE 2023. Daghang salamat.